Delhi Chandi Chawk an Bazar.Pui tak te katlok kwal don achung te chu in lo enanga ka video I to but abula tanga to tling in lo clear don nia amu nom ve pian thina ni vairam chu a nui zat thlana pakhat chu motor khal reng le motor tlan reng hian horn hi pek nuam an ti niang horn hi an peri chu zel ani chu tiang vel chu an din hun ani a Bazar.Pui Chandi Chawk ka khal dona chu karon ba dona ato tling in lo clear don nia Hilai Chandi Chawk kha ania kilai kila sakaya he traffic ke road ke Khawp Miah hilai he auto rickshaw city di ila ni pero me an turu Khawp mai so hela so nan kallu ya ke so na sungan luta so ana ten amunam do Khawp mai di ten ai chu rickshaw ho chuan na Delhi heta Bazar laya Chandi Chawk ka rickshaw ho ania कैसा है ठीक है पैसेंजर मिला good है ला hian an chang se la an mu nom Khawp mai te kan hei then chi tun ma khan hei hi auto rickshaw kalna thinania auto rickshaw kal to lovin auto rickshaw aya khan rickshaw hi an lo da phei tar pu to maya mi puitan po le la ma chona kalvel te bazar vel te nom pha em ani tun ma chon la hian motor ne na in thal renga so wang chuan kal hi thum em ani hei hela han an han zai em Khawp Miah chona chakla ma kian bazar kan soi thum khan electric door lam pangkha ta kian om thunga chuan het lama kan kala an building te ki ma lai building ani to ni heng te ki tek Miah ni Chandi Chawk ani गाड़ी कैसे आई है ये तो दुप में इलेक्ट्रिक के बिल्डिंग में तक में का अनि आतिसोन ले लमा सोन ले लमा कल खा नम वे तुमता जान की लाइक Red Fort ka ani bai han tal de te hu no ma hi rickshaw wala ho ani an ban ni to Khawp mai zo kin a hi lenin noi na min an kalta motor tlan khan phal to lo ve thunga amaro cho chati lai chuan hei mi then khat chu kong lai a hian lo lamu anom ve an tan chan thalut to kani ve le thung ta mun na tu dang nei lo tan po relax na an mang ve thia han tu ma ti boi lovin hela hian an riak ve me ni a bazar pe khan ya le lan hi lo phei zo in an ti ta one way system ni chiama thei hi athat ve na em ania bazar te tan po chun ani lo chen tun ma kan kalang khan ni tu na ngai na lo ko ni helai street bazar khan ni le ta jewelry the pot dang from khan ngam de zebereng lai dian sik so patang kan roi lo ke ani a chan ken kan kala lai ni tamaya wara ti zela kan ne che phei ka zong ni ndo te kan hi long lu ka tanga sia mani ha ho hi mani ka ni ruby te emerald te kan chi sang thang sia ma an be na Khawp ya
I came to this Delhi. I used to purchase silver stuff here. So this guy is very nice guy, and we keep fighting together. But we have good time, yes? Yeah, we have a good time. We have a lovely shop here. Anybody want to come for silver, they can come here. What is your address? It's Multani Jewelers. Multani Jewelers. Yeah, 47 Dariba Kala. yeah, Multani Jewelers. Please do come and visit here, and you can purchase any kind of silver here. It's in Chandi, Bengal, Chawk, Delhi 6. in the Chandi Chawk, Delhi 6. Delhi 6. Multan Multan Jewelry Market. Jewelry That Market. is the line. Yeah, then please do come and purchase anything you like silver. If you want to present your wedding time too, you can put wedding list and come and pick up here. They're nice people here. Thank you so much. Bye bye. Hey, Chandi Chawk ania. Tuna hian zan daruk lechan ve Indian time ania. Chuan he la hian market a ken min la pus halui lui renga. Te khop kian mishing an tamani. Chuan hey Hela hian rakso wala po hian nuaman tia hanin biakte. Helai tang hianin ko bahar gans kapur tlengang cheten tia Chandi Chawk atangin. Chandi Chawk atanga bahar gans kalcho angai na omlawani. So van chuanin ahla rakso a pechona foton sia so van chuanin kakalo mayanga auto rickshaw lak katumani chu. Tivel chu nia hei na tok tu te an la thok na sale mai. Chuan rakso pon passenger an zong reng boka. Nuaman tile he lama khian mi an lapung lui reng boka. Chuan hei hi an zan business an ya hei hi night life of Chandi Chawk. Chandi Chawk night life. Rakso wala hey oh. Rakso wala yan lim thei em mai ni. Rakso wala. Hi, Reksawala Jindabad. Hi. Very nice here. Yes. अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से. मैं चांदनी चौक में हूँ. जो चांदनी चौक से ये रास्ता जो था पहले गाड़ी सब जाता था गाड़ी एंड रिक्शो इतना भीड़ होता है लेकिन आजकल जो है ना गाड़ी नहीं जाना देता है रिक्शो खाली रिक्शो वाला जाता है इसीलिए रिक्शो मस्ती है यहाँ पे उन लोग मजा ले रहा अभी ये चांदनी चौक है मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है Rekso wala local minon kalpel zung lau chuang ro antia. But I don't think I can carry on with them because of a bit far plus so cold. So no point going it. Helahi Delhi sweet wala bikri karta hai sweet hi andu ani vahian. Chuan pangpar asiam mula Tiana salbereng bokdona ni chuan mandira ten kala mandir kalte hianan randor bethina hatiang kha anin phal theidan ni chuan a then chu hei tian nge nian ti ber pok helo hi rekso wala ni nge ni lo pok helova blanket an nei atian an ma ni nan lowin ti ve an lim ve nge ka tiang an lungai nge ka helova hei nge omzia khoi lomakal tur nge ni pok selova an thu khom thapa an thutlar del mai ni tiang kong si ra hian he tilam kan enjoy he rekso hian passenger zongin an omreng boka ha then an lokala ti khan so lai sondar lau boka hei hi Chandi Chawk lai kha ani enge moti zalen to khop mai tun ma ta chon lai kalte a sioma a tot lui thin khania hei then chu nuaman ti ni then an riak don an yang. Why they keep ringing bell? I don't know. Passenger chinan dua. Yes. Like so nangen ini. Kya ban raha hai pata nahi.
hei ngen ti po ka helawa kan pan nai chim chimange ya hora ngen ni ti ni he video lang turan in ngai niang interview deu re on nei ni hello ma po hello son ni po so la son an interview ri don so la so pakat po so outing na sa mai an na char de tuma pele boka don lai cho interview on la na sa media turo ni ni hei YouTube pa tan yan ti ka lao pan jor elan pan wala lo man mitha pan mo mitha pan interview nei me ke he la yan an phai ve mi a man ke phai to lo ve la an ti chang tang to khop mai tun ma ang ani lo ni yan pan wala ania ani yan mitha pan azuara masih kayak cuma mitha kayak ngai lawa pan kayak ngai lawa lom मीठा पान का क्या दाम है 20 रुपया लेकिन हम तो कभी खाए नहीं निशा तो नहीं होगा नहीं होगा निशा नहीं होगा तो हम ट्राई करेगा ठीक है निशा नहीं होना सुपारी मीठा पान अजुआरा kan ले दो ना नहीं ओके karena yang chuan mi thapan kha hian hei mi thapan ania ngoi ra lok mi thapan kai don tu na hian this is really big hei hian in bek azuara hungry azuar boka về ngay về mình phải tung mà thế các mà một bốc xí lâu buổi khắc khóc máy ngắt bầy thì nó sao có lẽ khát tí trong khá Chandi Chawk Delhi and nightlife karon da the lo ni ta khir tu ten mu no min ti nge karinga vai ho motor khal re rang hi hon hi atul le tul lo poi an ngai to lo ning ka sia an lom ve ning ka sia hon hi an met chu reng mai ni traffic a te hian chu tiang vel chu ani next channel next video a kain play back don nia an sot kat yam mai ko pa anor kwala ato pa chuan thei takal kal tu kal labin sot kat ta dai ni ऐसे ही हुआ ना अच्छा किया ड्राइविंग बहुत अच्छा किया